ragazzi, guarda come volai, chiama volai stanno, chiama volai, vai a fare avanti. Ok. I win with my fist, yeah. Every time I get this man, I blew it with my gist, yeah. When you told me, yeah, you have to push a bit, yeah. It takes a little while, yeah, to be on the team. I focus on Rex, yeah, I made out all the beats, yeah. Everybody stand up, side loan is coming. Take 3 steps, yeah, my nigga never win, yeah. I'm coming so hot, yeah, J, Mr. Wick. I win with my fist, yeah. Every time I get this man, I blew it with my gist, yeah. When you told me, yeah, you have to push a bit, yeah. It takes a little while, yeah, to be on the team. Focus on Rex. Hello guys, we're back again. Rafisha, we are too much. As you all know me, the Block Boy Gamo, K Maspala, the KB. Maspala de General. Maspala de General. Pick it up. Yeah, Wakakwa, pick it up. Since Ruleti Matomon Gaila, the floods happened, what in Limpopo, Kishoiville circulator, everyone knows about it. But now we are heading to big event of Palabora every year. It's happening. But they call it Marula Festival. That's when our grannies, actually mostly it's our grannies that they do that. It's African beer. Marula beer. Yeah, vai dira Marula beer via to that event. Babagara competition. Then idira every year vele cause competition. No, actually, the Department of Limpopo tourism and stuff really that they go around the regions of Limpopo, the regions that has marula trees, whereby our tribals they gather then mukhupola eba fetsa ka ona ka mkana ona ba tshaba wisha to the department. The department tshaba disha to the Impala Park. They go Impala Park. Kaufel, the whole region. They mix them. No, they don't mix them. For a region ibale ejaya yo no ibale drome yo. And then the ministers, the premiers and everyone, the mayors and stuff, they are going to test those marula or na. Wabulu bedu byang mawoki, waskororo byang mawoki, wakaika byang, and then le amarula they bring their own cake also. So cause kore ba khona ba dia mola marula festival ga ba re ke marula festival batho ba ntse ba shilo focus je mo ga the artists and yada ke ntwa late. There is an event in Ore eba gona you get to see the army. Yeah. Maso they will be parading around the street of Palavo. Ibile kwa marao be batla le bona di explosives tsa bona ba le router di tsoa bya so Marula Festival is not about the artist or one King Monada or Lovana Makazo or Lovana, but there's a lot of arts and cultures. It's an arts and in an art or you can go there and showcase you the Pitata, Madindani, Maparo and stuff. That's why the department they go all out or at least people must see inclusion. So they win. Yeah? Are they winning? No, it's not winning actually, because if ever they say you are winning, then that means but there's prizes, not or no someone lost, because as long as the region you know that mukopation no sabi you know each other, there's a die una little by humana. Oh. I want to worry mukopo wa bulu bedu no tse no whichever number one uti pilo phala mukopo wa phala Okay. So then le batho ba no batho ba le khole batho ba le bo Durban le bo kae kae wa o fitla Marula o fitla go festival
ska kitimana kwa stage ni yaka kwa morago kwa di tenteng tsa ka kwa ga di traditional we your test mokopo Yeah. kwa na mokopo It's for free, you know. so it's for free so you go to Marula. Marula the only thing that you must buy for Marula festival is a ticket to get in but Musagar it's free entry for you to taste those things. So you can just go there and then it was natural then get drunk. Yes, that's how we started. That's how Limpopo. That's how good is Limpopo. Ba 5 ile ka that one we bone la tradition. Yeah, wa faka speech ara so faka sona no ka sona le. So O nya ka o boela wa boela. ke non stop go ya wa. Na mara nto wa tsba tsibishi check man. Dominic Matebula. Remember Dominic? No, bana beke tsebore dia dira mara ke na wa re mpontsi tsara re ka kwa ditente. Ke thare tsena ba go kgolo ba le re dula fast ga botse bile o fitla a ba approach like the way mo ba lo gona no fitla dula fast already bona ba sport ba ta mo we. Yeah, because no chela already ba le paid for. So when I sent to deal we not soon the deal. No matter then number ya kwa so kula box so sorry at the end of the day fa masipala mmere ko fala tsana le magole me gope ka o sasa ba to pele ma batlo la rena fetse ba fela jele mo gope ene mo gope wa tsena bana ba September ba re tsebo ke mo gope How strong na? How strong? bana ba September October re tsebo ra ba ke bana ba mo gope ke kule ba re mogope. and the good part let's say no ba re gane betse we as an African and more especially ke no ra putsana ko pharabo wa gana mphala bra we lost this thing ya gore mogope ga no sa rekishi mogope ga tsotsa se ntwa rekishi Yeah, ke ntole ya. mogope na tsa gore ga malaji ba bidi bo betse re ya go nwa gona then you contribute to what we contribute not like ba re 2 liter aba ba thomo le 2 liter 20 rand. I mean, everyone is here to make profit. So they start to mix with too much water. That mukhopa Mara, what are this place comes at again? So now before we na lay ground they camp that side. Come camp mola. And then everyone we are on mukhope kai ka kwa ba ninga go Freely. ke le fukeng awa. One is free, but it's lesser. Mara, go to festival or it's unique. But I want to artist, I want to say, no matter festival every weekend, but the baguette jail, I can go ground, then everyone go that side. Eh mara When I ni was o raka mashishimalo e bona go botsu. Aba rekish lo gona no ba the way. Yeah, Ba tseba ro betse kai to no bona le ba o botsa re ke ya re ya ka mo ba re go betse. no, what's that why and I don't know other reason our about to maybe bus attended those things that you are okay now Aisha ilu kholo re ona ga malaji problem go re batho re ga di intentions tsa bona ka go bolaya ngwana motho mo poison ene ka re ga mokopi ona le ola fase mo la gare ke Ya tse ba o dula ba fitla kwa dientongwe so. ya se ntongwe are ke sebitsi Ke tso bjale. ke sebitsi se like sa Akere e ba bo dira ona le ka se tswa liquid fair. Na le tse di tswa go godimo ga. modulo mogopi wa bona o thoma mo o fitla go sa moemo ke ga mogopi a o se o ne mogopi o thoma mo go fitla o ke mo go tswang machine No, what's that? le ba gala ba la tsara ba dire ga mogopi o thoma o tla mo ba thagosha lena bana ba re tsa mo no bula bucket engwe e ntso ka kwa ba botse mala fa bucket engwe e ke a rena e ba ya monyonyo mola Munyonyo wangu. Umnati. eh Bona to re Se lo kitimisha fela hore le re. na actually le nna bona no to re a ke tsebe ba le na ba gala na se di bia je ke di twetwa a di ntse fe tempavela mogopi ya mogopi a paswa wa ya na wa mpavela ai ke no no ga re no ba lo re mana lo re potla
phulegile nna bela re noshe ke pota awa nna bele mokgope nna mokgope le mkomo ra noshe gore ke potla wa phulegile ono wa gora kere le di-ID tša rena di a fapana ke ka bolle kwa morago di ID tša di-00 ke problem gane di-ID tše ge le di-ID tša gale mokgopi o tlo taster monate no a kere bjalo o ba le used wa tseba gore go na le dilo tša o tshwana le tše o tsefa o bolela nnete ya itsefe ya baba e na le gore nako o tseba mokgope wa babe e mona mokgope iyo mokgope mona ka re ke sprite ai ka se kgonege ntho ya baba ntho unless if di fara ka gore na ba iya ka re demo ba reng ya tsefa ke demo e baba e ka le gore ba e betse tšheleta mokgope o na le matšatši lena bana ke nana gore le ka ona mokgope wa gore ba re keng ba o dile today and then ka o sasa you can drink it yes ba le kwa le rula o lija le bjang le a kere le na le o tsefa mo peleng ge ba fitlha ba di squeeze ba tšea ba e beya e bela ya baba serious kwa gare ba re wa na o le dia ka kgona e kgona ndirela mokgope ka a di bja tso ke a re bolele o tšhediwa se dira ke go botsa re le dia ka kgona ndirela mokgope nnoso ke go ne ka juka ka ju yo epele mo fase o sana le taste o sana le that sweetness o sa le mokgope mara o sana le that sweetness marula sweet so bjaleng ge o betse o nagana gore o sa tlo tsefa no banna ga le nna o tsefa maganya ga o tsefa ene ga o tsefa ga sukiri okay wena ntho engwe le ngwe ya go o tsefa ke a go ba le sukiri ke a botsiša a ne re bolela ka ntho engwe le ngwe ya go tsefa ke a go ba le sukiri na another story I know ya ntwe ya mogopi ya marula inwe I know gore ba re you must be careful o nyaka go visita go Kruger National Park this time around kana go tsa marula kana kwa marula a kere le tsona di gona ka re di beya di gona o dula nako tse le di bela di a tsago no it's not like di gona a di be ro tlhalosetse yona ka botla nyaka ba o tshwana le wena gape taba e ke yaka ditlo taba e ke yaka a ke tse dingwe go bela mara taba e ke bolela ke o na le taba okay why nna ke bolela ka taba gore o ntšhela taba e fetse wena re ko o ntšhela taba o re bolela ka taba o ka bolela ka ditsebe ke ya botsisha so a ke itse mogala ke ya go thuša o nthušetšang o kole ke re ka imela okay o itšela taba ya o tlalokisha mo wena posha yena explain ga problem ya ke eng taba problem na ke nna Mr. Noito gore ka seberekiso nna ke nna Mr. Noito batheletše re na ke la balebeletse re marula le be careful ka nako tsa marula di tlou di a tawa di ja marula ka kwa di a tawa ke nako tsela tsa re di gatela dikoloi di dulela dikoloi di a tshinya ka kwa gare ka if o ya ka kwa rata maybe o šomiša di-game cars tsela ka kwa le se ka šomiša di-personal cars di tlo dulela BMW yona ela dikotsi ka kwa ke tsona story okay bona tseba sefelo re ko thuša o ke nthušetša ona tseba sefelo let me help you though I dangerous until you provoke it. Though I dangerous until when we talk. Yes, kana kwa marula, kana kwa ya marula, kana kwa ya marula. So, e kgona go ja different marula trees. Again, or different marula fruits from different trees. So dutjela o na le marula la gore a ba bona le la gore a fiša o na le gore a mputa mang a go tsefa so ge di fitla ka mogare ka go fele di a mixa le dutjela di thoma go ba somehow le ditšhwene di ba ka mokgwano because le ka mo ignorance ka moka le diphala di anwa marula go mo re kitima mogare ga ditsela a se tlo o fela phese ya gore be re ke yone neng you know the only problem is what was that the only problem is what so Samatom, you must know the rules of an elephant when you get into Kruger. You will never ever put a hoot for an elephant. Again, so I tell you bad.
the more that sound gets into its ears, it becomes more dangerous. Okay. Again, the only way to avoid an elephant when it comes to you, maybe o refe koloi eo if o tsamaya ka koloi, you rev that car. Wa shapa hutara fela, you are in kak. Mo masepeng. Yeah, more right. So, Can experience. yeah. The only thing you are reverse. Gradually, reverse if ever was safe to, if ever it's safe for you to do so. What reverse gradually. When I go reverse, when I ever rain, or you are coming. No reverse every door you are coming. Yeah, you must stand still. I go rafakolo, or try one way, my tomorrow was to driver, and then we shall reverse. What reverse? Facing it. Kolo yamra. You're not thinking so that this person is coming to me. Right now, No, so like up until a smooth. I go and reverse. Teleja. I'm telling you. That's all that's all let me talk about what game reserve. What one of like a mupile kaka mola sitting ya mupile kaka mun like a moon. Again, what's about okay? The only thing I must do go signal among the drive. Okay, now you come it's more dangerous. Or you come it's even over like a there's this an elephant in Ori. It was born maybe 1971. I'm saying I think it's unbelievable. Still alive? No, it looks fetchy this year, very great. Yeah, it's in a lady big trunks. Not trunks, man. What again? The tusks. Yeah, big tusk. The trunk is the nose, and then the tusks came out. He didn't. So it looks fetchy this year. And I have like a seal. Just died. Na experience Yeah, no, no, na have experience ka tlo ke le ko kruka and then tsamaya country tsamaya ka tsona dikoloi tsa ka kwa that that elephant thomisa se gore go direletseng ya thoma o re bona so ya jika ya tla ya thoma o rasa bana ya thoma o rasa ya tla ya lo mara luckily very well those people they know about it. So after all the driver had to stop aronyokochela reverse bare ska ba lika emanya ayema then ge itla soto the tomorrow face straight ba refa koloi o eme straight refa koloi no ema so I refa then ya se stopa to yela no ya tomo ema so le bare then since no yeme wa bona no tomorrow respond Chela reverse. Whoa tor seksa akase so after all but no since I wanna yemi so ora respond and then ya go chaba ithoma go chaba this car this car cause of agere ithoma bona this ile big and then sound ile ora is something le ona e ba lo re gona respond and then bare tsamaya slow we lat I understand bare tsamaya slow we lat slowly I lata slowly I just lightning napa bare no napa re tswe ka tseka ya re na tsela rishi cause bare that thing ne inyaka gore ge thomo attack sola inyaka o fila gore o tsama slow ya pe. Yeah, slowly ya pele gore more like wa evasa slowly man just in case ka koloi ka traka yela that truck I'm telling you got your car it's a problem okay and then we are slow like we are slowly so you are checking on that elephant if it will respond or what if you wanna ithoma ka still inyaka o ithoma o again what's that sound that's when then you have to see a way or at least to chabaga mara ge udra sola mostly they respond ka o tsatsele but thoma o chaba ben di khono go shore ora this thing leona it's something a big eba lo ka khono fight. Yeah, but Chaba Marula Festival is a very good so. Well, in a year, what's the reverse? You could stop. Yeah, I said, that's a reverse. Something like to be like a boss to picking out what's the last house or page out. I don't say service. So something well, man, when the service, Nasek is in the rage. I was not like I said, I was taught about.
because I was okay never la zanga ka attack it nabe ke le gona live nna ke ngwana wa ditlong a a ke se re no re attack nyaka o it tla ka different strategies o wena ya yena ka different strategies o re o ya pele wena ba o bolela ka reverse ke boletse ka reverse so then yena o boletse ka go ya pele so boss a wa fetša ka ke reverse fedi bona go nyaka ke fedi o sontse ke fetse go ta reverse ke tse U10 mara be careful your car must have sound no. ya make sense yeah mara not ele ya thusha yeah must have sound ya make sense setsa bo le tse ai tse ka selo so lwa back and mara you know intimidate ga botso nkare ke nthongwe ya kuru kare is a big animal as well no lo gore that the ntwela ina le different approaches and different behaviors the elephant ina different behaviors go kushisha bona apho tswere ke kwa kruga any elephant agnore elephant agrona le elephant agnore kuna di elephant ka mokake bona le king of those elephants you know what it's ke yona ke territory ya yona molai male one you cannot agona elephant e ka tswang from another region ya tsena ka gare ga yona ya terrorize the other elephants yona le go it's like Greg was the boss Greg go bolela ka yo re ni yeah ka eno gore thokofetša ya thokofetša Ronald Badir Thomas wa ka yona e tlhokofetse le wena bo tswa yeah na I knew it mara no mpotsa taba tšeng jo so mpotsa ka e because nna le wena sanga ra bolela ka diphoofolo buletse re bolela ka buffalo ya reno gabo ba ba raya buffalo ya gabo ya o ne le buffalo ka kwa go shego a go tse dutse le banna ba re ba ime gabotse no ba lora ba re botse o confirm reversing a car when attacked or threatened by an elephant is a crucial defensive maneuver used in the wildlife, particularly on safari, to create distance while signaling that the vehicle is not a threat, allowing the elephant to pass without escalating the encounter. oh danko wow ba ro reverse aowa teletša mola ba bolela ka sekgowa monne teletša wa tswa yeo that's why you said or they taught you about it I know that so now I'm telling you about what happened so yeah they taught us no that's true what's mostly is when the elephant e tla mo tseleng e itseo understand it wasn't attacking you this e tla mo tseleng e itseo and then facing you and then go it dira sola that's when yes you can do those ones o feletsa o ibontsha you're not a threat as he said mara when ile taba tsela tsa re belong go attack you there are some ways that you need to consider yeah when it comes to animals there's animals react differently that's true animals react differently and then when I ga le go bona that elephant le ka moganola elephant this thing e ka mogomong mara consider this what we were talking about Marula guys the elephants tsa ba di jila Marula the dangerous a di tshwane le dilo tse re bolela tsone di behavior tsone different they were more dangerous so that's why you need to avoid on a normal seasons so on a normal seasons di ba di tsone di ba di normal but on a Marula seasons di react differently tsona that's why bolela ka taba ya tsona le di tshwane react differently because di tšama di mona Marula mantši di mona ka mara tsamana mona kwala that means okay jala Marula from different trees that's why you wanna go mix Marula from different trees go tswa mogolo akse ke di bone we are telling you we mix some Marula from different trees go tswa mogolo but besides check even le rena batho ape remember mogopi aona di preservatives tso tša gona and agona acid ba e eda no soda no yeast no nothing o ke pelela ka bona self we kushisha a tsone le mkomboti ba reng ba tshela di King Kong ba tshela water that one e ke pelela ka yona ya go trapa ka yona e go tshwara go tlogela plaka ya gona re va e bile ntwela pe ba re ka ba o inwile wa kgonega gore be plaka ya e oketse the whole day wena o bizuta go ya pele cycle ya wena o tswela pele the more fishes the more you get drunk mara check the behavior ya diphoofolo we related to
rena batho re different ge re na ba bjala le rena re na le di-behavior tse different as well. ya o na le batho bangwe re ba nna mabjala ba tshega ba bangwe ba nna mabjala ba lla ba bangwe ba profita ba bangwe ba profeta modimo wa gana ngwana papa sa tsona modimo gana ke no bjala ba modimo gana bangwe re nne mabjala re ntsha diphiri eish ba bangwe ba nne mabjala ba tsebi ba thoma bolela sekgowa thomare as you know therefore o bolela sekgowa ba le confident ba ke tshepa nto nngwe le nngwe o kwešiša. so wa sa bolela sekgowa That's why motho o kgona gore o mkwatiša o lebelele a o tšhabe mara a tlo gare yo o komponola bjala kore yena o ba le confidence la re a bjale no ke nweleng ka mmura ene o kgomana le gore a e ka mokgwano e no fa confidence wa e bona that's lo bolela sekgowa a o e ka molekamo o no bolela you trust alcohol go feta wena ka boena o batho ba thela bo confidence ba thela gore bona ke go ape bjale gore after motho sona le wena ka lona ba re kwena ma gane nna ke dirileng bjalo bohlatse nyaka ka re boleleng a Marula festival beleng mo godimo a Marula festival no mara musi gola boro ena le di-events tse different yes ke nyaka o kutša gore bone bo mang mo di-line upong ene nna ke bone ringo ke bone mafikizolo a ke bone batho the important one kore King Munada or the freshest part and there's no way King Munada ka se Marula festival. Well, there is no Marula festival without King Munada. Yes. I thought you were gonna say even without Makati. Makati wa ba kwa lo mara not King Munada. Yeah, mara Makati. Okay. Let again the ticket about 200 for now. Yeah, we are Marula festival. Not to the elibeti ka nonyana ke nonyana na ke tsona nonyana ya furu ona nonyana ya thapama okay ba re di early bait ke 200 ke tsona di afternoon bait ke bokae goba di evening bait di gona John nna ke no tseba na le di early baits ke tšela tša re gabotse actually ba grower that nna ka mokgona ke understand now ba dintšha before ba ka ntšha line up ka moke the more le reka ke the more ba kgona go bona gore we can add another guest. okay mngana wa tlo tšha afternoon bait afternoon beds a ke tsebe o no ba le gore ge e tloga gona kwa English ka mokgwa mongwe after all ba nyaka batho ba tle ko Marula festival mara ba fetsa ba bolela ka dinonyana okay ba re early bait a ke re ba re the working pasela barking early baits get fattest worms yes ka mokgwana o la o thoma yona ke o kana re ba re ke early ba tla ba re o na le phase 1 ticket ya re ya godimo ba re o na le phase 2 ka mokgwana o la ba lebeletse so ba sa okay ka re batho le ba re early bait ba sa boe ba re afternoon bait ba boya ba re evening bait a re tsa ke re le nna ka mokgwa ke lebeletse ka gona ba lebeletse early bait e tswa sola ka mokgwa le rekao ke the more ba kgona go estimate or okay and guys ke rekisha thapo e nngwe ya go bofa di-sport le ikepisi for Marula festival so e tsamaya mo leotong e fitlha mo tlhogong kare mola dikepisi di a tsamaya di-sport di a tsamaya dikepisi di a tsamaya difounu di a tsamaya so be careful be careful ka Marula festival go na le bane gore ba ya Marula festival ba ela go bereka ba sa ye go ya go humana the entertainment that the Department of Tourism, Sports and Culture ba organizing so re la o fapana yeah batho ba ntse ka no tsa fapana rena bangwe re ba re kwa re go bona di artists bangwe re ya go nwa bjala bangwe ba ya go utswa di cooler box go utswa di kepisi go that one ba rekile di ticket ka mo yeah so that one we are not discouraging you not to go there because we gonna but just know gore mo go tletseng batho le ka moria batho ba ba utswetse le ka moria go batho ba utswa so le no tseba gore o ga experience yeah ka moria ka moria batho ba utswa that's why le ma security le ka moria le kana kwa Marula festival le ma security so re sa tsebe gore na wena o taba wena ka nebele go tshele di jeng ona go reka ticket o ya go bona artist o ya go bereka mara if o ya go bereka o tsebe gore ba gona ba le ba di sampo go tsa kwa makhushwa mara ba ta o diela bothata ka maybe re ba botsa gore no
Guys, African Tipsy will be go Marula. It will better. Yo. African Tipsy will Yes, go yes. Marula, we will broadcasting outside. Ba bona mo ga be lo re ga botsene re kwa godimo ba ka re fanyana lace kwa ene wa tseba una le mfano mongwe wa mo phalaboro ne ba le ke a bona wa fisha ba re Caltonic a ke wisha ra be gona kwa a no ntsha di wings tša phalaboro a no tswelela bona le ka re ke a bona or no o dira beats Caltonic Caltonic. yes Caltonic. Uchunang. o opela dikoša tša makomo a yona o itshwareletse ke a e bona ora Ina like Caltonic. no Caltonic ke stage name sa Okay. Okay, Caltonic. Na ke tata ke tshwere tonic. Le No, ke kule last of le ke yana mo posti. yes No, yana wa fosha she. Yeah, so ke lebeletse le gara industrial compo a o ga re wa salutiwa ke bone ebile recently nkare o busy o work something le Nakwa the beat maker o no ra tsebe Nakwa ke ba bereka le a botse le gone bjalo se gona no bolesha ga ro mongwe o di plekeng tša ba ke ba bereka le shebeshi not na bereka pe shebeshita sa hloko force ka re na bereka bereka le yes This guy Uberekali, please put it like this. Uberekali, not to remoka moka. Uberekali. Yes, yeah, Oscar Buchana moka. We know, we got Uberekali. yes ki lukishije ke re ka Yeah, boya so go Oscar Buchana tsaka re ke sky bia so ka ro Okay, konje yena o le mang Caltonic. Yeah. O opela music wa yena le o shebe ne. yes au bizo ga rwa tsa Wa rhyme. yeah dia kama Caltonic, big up man, big up Caltonic. Ga re bone wena. Yeah, big up Caltonic with electronic what? yes and I believe la barne le yena bo gona mo ke sure la bona plan since komkhaya gape no ka mo phala boro tshwantse gore a no fitla mo ki re bone gore re bolela bjang ya tšwela pele Guys, are le boneng ko Marula Festival kwa. Ko Marula Festival. Ke 7. Ke 7 ne? 7 March. 7 March. Are beng ko Marula Festival kwa kopaneng da. Mo ishube mo di boya di mo boy. di 28 na gape ke No, the problem, you guys were mixing the dates. Marula Festival, it was early because there's these celebrations that must pro. That's the department planning more. It can accommodate everyone. Hence, I said, oh, there is only a date for tasting, only a date for parade, only a date for what, only what. Come, got traditional dance, come. Do chela de baka regarding the church de baka di regarding weekends. So those weekends they trauma this month. So the whole period where I got from 27th of February until 8th of March. Exactly. yes mara ke tseba lore wa bona ka mokgelo ka gona February mo mafe if weekend ya gona ya February maybe mo di 1 or 2 March that's when na ke tseba ka gona e thoma yele ya ro le tsala Rena re di 7. Robadi a ke ro bona yo gena ya gena ka di 8. Rena di 7 re kwa. Rena re bana le bona di 7. Guys 7. Ba rena le lena ko Marula Festival. 7 ja 7 March. oh 7 March ta ba rena lena ko Marula Festival broadcasting live ko Marula Festival. Like it or not, dark or blue, rainy or sunny days. eish Arko wena. o ka defa mtefo mongwe o defel O katifa. Motifa. ke re ke a le botsa Go tona ba go tefa Sweeto wa tseba ra ka o lebala o a theka. gona ora ska shala Sweeto a ka o lebala o theka. I still owe you an interview but ka re ka dilukisha o theka. Ka re ka dilukisha ke a Mara ko yena that side. ke bone Arno ile ba mlata, go re ya ko club yena engwe sa once. tlo bula no ngare mabani if I'm not mistaken ya ka motropo na bona kwa go le expect ile ka power engwe o busy ke bone o ne le Ga gana se re ke vault. no volt ke yena ile ke le ga re khape wa jika gona ke volt ya kwa di robotong yela ke rile ka Oh, okay, yeah. ke volt
ya ka toropong ke dibetse gore ba e bitsa gore ke eng leina la yone ya nna batho ba modimo nna le ska ke a mo kwešitša thumo bola ka letlapa nna ke tseba gore na kereke go botse e feng e le ka mpotša nna go botse e feng ya botse le nna o le boletše le nna re ke o jikile jikile go go a ka tsena nna ke tlapa ke ntse jikile go so nna le nna le ka nompotša nna mpo gomo kae ke tla le botša ya tša dimpogo tša bona bo ya rena mathota no boleša ka re ba bagolo ba no re baeziša ka mokgomo wa ra ba no fitlha kwa ba fitlha ba re baeziša nna botše ka all night prayer guys nna le nna le botše ka mpo ke all night prayer rena ke ra nna le ga re nna ke di-prayer tsa rena you're not praying there you're dancing all night nna batho ba ka a ne mpogo le o diri wena o we dance mara le ga re nna ke kerekeng nna ya batho ba ka mokana bona ba gore ba kitebana mo tlapang ke ba tsebang ke ba tseba ka gore ke ba tsebile before ba ye tlapa ka se no ba latlha gape ka kerekeng bona nna re ba seone a gona gore o ka gomana Kgotso. wa re o ya dilaleng ba re wa loya mpogo o tsamaya oa ka mafielo Kgotso. ka kgonega ena bona bale bo tša energy ya go ya kišaleng nna tlape ke tsebang ke tseba Kaizer Chiefs club aowa bagalabe ye yona a eno ya pele taba ye yaone taba a ye pele nna re ba seone goba ke tseba club ya hempe le ya sekipa e wa e tsebang ka ke tsebe dika le bona ba tseba le bona re setseng goba ke tseba club ya lengwe e bona re ya ka tlapeng yago gane go diragalang ka kwa tlapo tše tšago a ka kwebeleng bona ke a re tsebaneng e nngwe e serious a re tsebaneng gape yela ke a re tsebaneng bona o bolela o ba le tšhomi tše 10 ka letšatši le le-1 o sa tsebe ka o sane o tsoge o lebetse le gore nna re tseba tšao ba le di-family wena o bolela le ka tšhomi nna mo re ya gona re tswa re na le nna family ke a re tsebaneng ya molaraganya matlhakwana le masiti yena a bolelang ka yona ke tsebona ke ka kwa ka re tsebaneng so e le kopana today la no dumedišana ka o sane e tšhaile e le kopana aua ke moka ape mona tsa re go thoma bola ka ditlapong ngopotsa ke tsa mafolo ka ba mašišimala mona le thabeneng mo ba re ke ga man ka sebe ke bolela ka maina fitla kwa go a tantshiwa ape nna mo bole go tantshiwa mola ke bona yana le gagaripaneng mo gana kwa ke bona garipaneng la bola ke ga re ya bina ke ra bona ye ke wa ka yona a gona ke tsamaya le yona nna pe motho la bina ke bone wa presket sa o tla mo ko go white mo go fitla nna ke re wa pere makoso gane motho o setefetso ebile ke re maibotse gore o tlodile re fitantone motho a re wa apolapola ke a o apole makoso re o thomile bjala ke re ke a tsetseba tsatso tshepa ke re thomile ke makoso a ka apara makoso nna kreman a thape motho e ke re ke lebele kreman ga re ipanye gore ke taste ya go thoma ake go bino mmino wa mofuta ngwana gona le mmino gore ke tse morago wona wa makgadza re wa ba gape ona ka nako o bolelago ka gona kwa morago gano ga re ke ka nona o bolela ka dilo tsa ane ena fela o bolela story gape what if o bolela ka gana ka ya ga e disampo so re go tsare before tete morago nna ke le gauteng a sang ka ya gae ka rona ka mo tete morago ba gona ra sang ka ya gae ya kgonega o tse gore ke le a tšhaba nna pena ke tsore mo mang le ba boditse gore le di-doctor ka mo nna ba tseba gore ke rekiša marago le mogodu o ka sentša o ntša dipiri bjalo o ka re o ntša dipiri bjalo o diragalane ke rekiša marapo le mogodu
tsare piri mnako. la le pile re ke tla marapo le mogolo wa tla ga botse na ga re lemle le fitlile go ngwala se ke tša wa none ka go kwa tsona ke re ke tla marapo le mogolo Bana guys ka ka re modimo ke phile matla ka mantlong ya ka go bereka ba go aga mmereko. pula e ka sene pula E duma so. it will never rain. The only time where there is a rain here in Monarnengo. Go poppy, yeah, like a Chinese. As well as Salmo starting, was a reaction at What's up about often? Bali. Alara ga bana ku share business ya yena. Emona, o le wa wa riksha manchoro nchoro ka mo botsembisa wa riksha me go le di what le matshwafo mo strateng. A o kgonale ba pula ina ge ba chaisitse. Ezola se ba chaisa pula e ka se. Hey, ba tseba bona gore ba tseba gore bele that one. Yeah, but it's just that it's becoming late. It's becoming late. Oh, kana wena tsonzo yo wa bona ga e today. That's why it's becoming late. Bona ga re that's why batho ba Zimbabwe ba re ke batho ba Sunbake ba sa rekiše mo gauši. Ore ba Sunbake fella tsaning. ore dira ba meno. Kare Sunbake ayo. Maravele man umtho ne le point. Ane o dia ene ke na le point kha. Ke transport. Wa ne le point mara o le na nnete. Sunbake are you sure? It's a rare. It's a rare man. No, ka Shoprite. It's a rare. Le ba ka nwa le tšwa se khumane. A ke re no bolelela gore rena ke re reka mo dikhona khoneng tša rena tša my Yeah, friend. ka mo Pick and Pay, ka mo ya di shopong ba galape. Ya di shopong le bja ka galape a uwa. E chopa pe ga ntšinya ka o ke kgona botse. Ah, O tlo wa travel o re nyaka yena ya mo coin fast. Ska wara. Ska wara na shopediang le Mr Price o na ka mosadi. Mara ba re ke Mr Price a tsena ba sa ke Mr Price. Ke CEO ya ona ke. O na ra bona ke mosadi mara ke Mr Price. Au initially ora re be le monna. Oh, mara ke Ba e rekisha. o na ra Mr Price ke mosadi mara ke Mr Price a ke tsona ba sa ke Mrs Price. Maybe sa tla ka lepanta la botse. O tshweriwe ba no mtshwarisha re o sa gola. Papa go tlhoka fetso ba shale. Bana ba re ba hira ko se tsethu. Wa phela ba hira kwa. Ba tsara ga nnete ba hira batho ba di ega. Ke last time ba hira batho ba ga di banana. Ai ba ga di chili ba ke di leach. There's a tunnel leach. When I only know that it's two matamati. Yes. Yeah, so those two in a little track and everything in a league. Yo khotso. Na ke no tseba ka mfano e bile ba ngwadile hore ke nkwa ka nto ya ditamati zwazweo. Di banana. Ana ke tseba ka ditamati. The banana. Ke plus ke golo. Daman owns almost every land in Limpopo. Even though I don't understand ZZ tour, you know. Is it dinaro? Zing zong. Yeah. What is that? That zing Unless if I zong. go swazwe. Maybe can use zwazweo. Really, zing zong two. Yeah, swazwe. Ke Zo ke yona swazwe. ke zing zong two. Ke di ZZ Ke ZZ swazwe. Zwazwe. Ai au Zwazwe. Something ya. Oh, crema ke ke O bona. cracker. Ubizo mutaka zinzong. Ke zing Ora fa 3 ya ni Z bjano or tlhogore confuse. zong. O toro suwisa ka ZZ2 motara ZZ2 ya zizizi. Yeah. Zong zing. Mara na itshwere ape lona mo ga teng ke bona dia kitima di box tša ona. Mara na ntse vele ke di bona ka ditamati.
Yeah, mara ba hira da mara. Bara ba nyaka batho ba hlatswa mathaere dikoloi. Fela ba hlatswa mathaere. Re pula ene le too much. ka ina matsogo Ba hlatswa ka le. a ke rona le spray gun A ke a botšana gore ka matsogo. Spray guns lo tshwara kae. a ke re gape ka mokgwane o dira re contract eo it's hard e feletša ba re re a hira ba o hlatswa mathaere Ee, ke re bana re pula ene le too much ene ke re koloi gata fase. Ee. if uzethe thuleno ya gore tlwaela re botse ke eng lo tsena tšeo bue le ena ke gore ke eng tsena A ke re ba re ge koloi wena ge koloi e tswa ge e boya wena o hlatswa mathaere. Ke mokana ge traka e tswa e boya o hlatswa mathaere. mogala ba cut Wa kwešiša. ai taba tsa wai A o nyake mmereko gana. mara o le wena wa kore Ai, ke mmereko. wena wa hayara ke wena wa hayara o ka kwa ZZ2 tla go bona wena o busy yena hayara o tša di bolela o tšee ka se kgonege Wena tell me na o le polake ke na le mmereko ke mentši. Na le mmereko ke mentši ka mana. Bone ka kwa Zimbabwe mthoko mongwe ba re ka kwa Mozambique ke re pula ene ka matla ka da Mozambique. fitlha le Mozambique Pula le ka mokgwa neng ka ona ka da Limpopo e fitlhile kwa Mozambique ka kwa ile re thoma e tsena ka kwa gara ke re bele I am not saying gore batho ba Mozambique a ba tsebedi le ntshware but mthoko la fona gore ba transportile mmopo ba o isha ka kwa a ke re bana metla dia dintšhe mo di trailereng gore ba so ba mthoko mongwe o transportile mmopo ka South Africa a o isha kwa Mozambique mimopo ba mmopo tšane tšeo kao fela a ke re bele mimopo ela kere wena o tshwana wena gane o reka mmopo o isha kwa ga ka se reka 5 ya mimopo a o isha kwa ga no ke o reka mmopo mo wana ke ena o motse re mmopo o a go phumula metsi mara ke ra le bjala re bele ka nna re bolela ka motho ke mimopo ba mmopo ba motsa re mmopo kwa go o phumula metsi moane a ka re mmopo ke ga re mmopo wa re kwa go phumula metsi okay so then pule le re geine mthako la bona re gape metsi a tsena a tletse a ra go ka gore ke di ke mmopo ene o mopa metsi a tla go sa moemo since binosa le since be bana ba ekgwa ena e bitsa she ba re she stopa mati she mo mesa mati je mo bola re se reke a ra reka tše dintši ke se re mara today ta re kgarela sa o tshwana le sebe mara mogala serious ra re ka pay attention o sure o pay attention wa re dira so a ke bele ke go botse ke re mmopo o tsa Mozambique mara gore o ka le batho wa tsa ntho ke nyang go botse ke gore ke le romela dilo kwa gae le ba fe instruction ka mokana ka tsone tša go bereka nna di instruction ba di berekiša bjang ka re ke bona ba bantši ba tsamaya mo ba rekisa dilo tše. ke re o mo fe le instruction mara wa tsa metsi a se Mozambique lo Mara se Mozambique fela ke bone ba rona le pastor mang wa re ba professor e tsa re ka bo December o tla ba le flood ba dira dikepe a ke tsebe gore so pastor lo thomile profeta neng ka November wa profeta metša ka February no a specifier yeah nna ke no bona e thoma e trend on e after pula enele ke thoma o e bona mo ene ba re batho ba donate ra kgone go aga dikepe ba di bitsa ya tsone tsela o dirile tse dintši gore ba kgone go dira eng ba bangwe ba tšale ditšhelete tša bona tša mafelelo ke no lebala gore kwa mo kae then ba bona nkare a ya fitlha from not last year ke re pula e thomile ona mo bo di-December last year ya se fitlhe ba nagana gore ke scam o reka le dikoloi ebile ka mokgwane gone bja like that's when nne nna ke thomile o e bona e fitlha a re yena a zanka prophecy a ge ga e fa ke modimo a specify a year meaning wa go be ba mmotsa ka ona ke ona wa gone bja so those things are diagile o di kae di sa le ona ba di destroyla ke re batho be ba donate mara wa tsa rona le AI a di up ke wa tsa rona le AI yes I'm not talking about AI ke lebeletse selo ka fetša le nna ka tsena ka nyako go checka gore ene mara wa tsa rona le ntho ba reng ke edit pastor ma ba re ke pastor ma
ke lebetse ba re ke pasta ma ne re nyaka pasta Re nyaka pasta re neng? ka mo check re nyaka pasta Re nyaka pasta yo. emrena re nyaka go emelela mo re nyaka pasta re botse mo re botsa wena re nyaka pasta ya re tsweng pasta ke lebetse re ba re ke Emre, pasta e tla e tswalela ntho e go tla nyaka pasta. ba ya pere le dikobonyana tsena tsa a ke sure ke yena re a e tswalela ntho e go ba re nyaka pasta tsa di bona tsa nkare ke tsa gale tsela ba ya ke re e tswalela go ba re nyaka pasta no fast re e tswalela go ba re fa pasta ah a re searcha wena mona o ka se tlhatseng le taba tsa motho wa motsebe Pasta. pasta ke mang ke mo lebetse gore a ona re o fe chance ya go tlo checka phone re botsa ka pasta ka dilo tsa rona na re tseba noa wena o bolela ka mang So when I am pasta lo bile no. yena le yena ba tlile ka ntshwanele ya re ke form ya Wa tswa re mo le- le diaparo ba ya Wa tsare a certain pasta o no go ra le metso o wa chebe. e bona motho wa gona o tswa le Ghana Gana a ba e shebile o pale jo profeta tlala wena Shubile, ngwana kganthe- ka kwa to and profeta then o gore tswa le gana o tla profita ka mo South Africa no ba no di le ka no kwa no tla a ya dia mo fela ke re be re bolela gore pula e tshintse go ntši a ya dira le mo le ka Oh, kwa le wena- gona e tshintse o wena o bolela ka lo tsa gana a ke re be re bolela ka pula mara e re botse tshintse le boane bjale Mozambique wena yena. no o bolela ka dilo tsa kae tsa gana yes ka mo African Tipsy yes a nna re bolela okay a ne bona a se Ah, ba it's fine ko je gana ya wena it's fine yes nna ele wena o tswela kae taba tsa na a na Ghana? yo go sharna ka o re mo le yena o kila ba mmana ba mmitsa gore ke Ibonua lina Awa. mara ke no bolela re ke lona le Ah, ba mmitsa wena gore- wa- ya ka eno ka ya ka ntho wa re ke bonua Ah, ke ntho re bolela ka yona, re ntho ampane re no isha pele taba motho eo. na sna ntho a ra ka bolela Ah, o le ska re dira so Ibonua. that's why a rekile dikoloi e bonua ro pela ro tlisi ke no dia sa mo ke no psi a re tšhelete ya bo re donate le ka yona ma re tsa ka di mic re tsa ka di a pika tliše ntho e a tlo direla ska re dira so man oi bonua ba bja batho ba mara bonua wa ra ga fela ai man somo ga gape ka mogedo ka ona batho ba taka dikoloi ba mo ba taka di fly machine no go tla ka masi Ai, 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 ai. Okay guys, guys re a leboga man, re leboga gore le kgone gore at least le puše le rena le be le gare le sa tšwela pele le rena. This is Tipsy Culture and African Tipsy ke yona e ya lena re leboga shem guys a ona gore ka ya failo ka ntle le lena. We still say that support, push, subscribe, like notification ewe so that at least to updated bona re tlo bora mara re tlo khatla wa bona re tlo bora mara re tlo khatla remember that not gore re tlo phela re go bora re tlo bora ne re tlo khatla so tsamaya le rena o ska give up a re ro go bote aim ya rena ba our mission and objectives our mission and objectives go ro go bora re fete ro ga ke mission and objectives when you are stressed you come to us when we are happy also you come to us we will bore you we will bother you ba re ke nga swa ape ke chama go bolla bo ke nagana re ke bo ho ape ke chama re I will bore you o ba le go to o dirile go o re silika you ba re to irritate you ba re go ding ya gore irritate oh ba re irrigation irritate you so we're gonna irrigate you if ever you are happy and then if ever you are bored we're gonna entertain you rena aim ya rena kono di re ka mkana ga tsona tse so le ena ino we even noa askara tala ka maseo na re tle ka dikoloi ba ba tle ka di fly machine ba ba tle ka di fly machine ba itamoki African Tipsy ya na le ba ke motho shu o mo kukula ka iPhone ya o dura nyaka ibonua no no e bona ipopa like ka ba re mogedo go wena Tor bula shaka no tša ba re go wena nnete le Ebonua re bile le bo Abraham le bo Mishaka le bo Abednego ba re tshwere poka ba re tshwere poka
wa bo mishaka le ba bit Nico ane be le ko wena gape ska name batswadi tlogela go name bana ba lena maina a Bible la re le bolaisha name ba ina le na ka mala ba mo le ke ibonoa o no thoma go profeta metsi ke gore ke yana metsi fula go yana wa tsaya ka metsi malo ba re tsore po ke a mishaka la bit Nico ka mo ena re tsara batho ke batho gore ba ile ba right ka mata na bile ba ring mishaka ke ra mishaka o right ba bo ke a feta ari Saya kau uji sharing tu lagi true story. Anu nongol lah kar bapa name mau kau pun kalau mana mana ke misha kala bed ni. Marau kau apa Bible ini bahasa apa? oh baca foto drama so re a opela batswadi re a tsaba re bana ba belewa ka 2010 go bile le bo sepiwa tshabalala malungane ka ma ba be gona ba ke mangwana lo wa especially dia ke batsong mana ba re ngwana ke di corrections o no fta no bana lina ba re ke ngwana ka ke prefect e ba ke prefect o no pitsa o tsa o ska nyakanya ka rena ngwana ke moili ke mtsonga ngwana ke prefect ngwana ke prefect o tsore kwa ga tjao kwa malungana o kana kwa irregular lina la ngwana irregular ba re ngwana ba re ke di fair veterans a ke ke ntwela ba re tshangane shilungu ba re shakile shilo batho ba tofa lina batho ala ba re ngwana ke fair veterans bana gore o kare ba re ba lebeletse di-tv ba bona batho ma bolela ka something else nyana mola emotion ngwana ka ke emotion go na le covid ngobele ba re ke covid sanitizer Maralra dona ba le sa phela. sanitizer manganye Ana tswela pele. ya maina ya maina ya go dira so le no bana ba no nna ke tse gore this thing e tshwana keng man ke re o ka nako leina bona maina wa tse maina go maina mara go ka leina la re gore ka re yana gore a o kushitse gore a botsile ka kae mostly scientific words nna bile ke tlhakana le absolutely Kelina la motho. a ke tse gore na ba check the meaning ba check ba no latlhela absolutely chitekere absolutely chitekere absolutely chitekere o tshole ka ra no man re gian men man Busy this bad yes. so guys please subscribe to our YouTube channel and then click the like button click the notification and comment even if you can say hello or well, please volume sad share the phone number the location and then banna o ka no comment ka amen but this thing doesn't have to give these people going way different guys we still take ladies as well re nyaka basadi bona gore lamon nna ke tshome ka tsona basadi okay ke nna ke basadi ka le share phone number tja lena ke motho shu o thoma go ntlela ka ditoro ene bele o ditori tja a ke di please please nna ke ke ka di phone number a ke ka di phone number motho nna ke ka di phone number ke le share di phone number someone should know la mela train ya ka e tsamaya okay go ga rona yona mela train ya okay ke a tseba re lola ka mona joy tla hey guys let's cover le ngono tse dingwe tsa re le phela le bona ma out mo ko Tipsy culture. So ladies, you're welcome as well. It's just that now how tseba into re thomile ma out vele ma out re easy, that's the reason. Le tle basadi le tle bosisi le tle whoever anyway about la Tipsy culture is for you guys, for the people. So even African Tipsy, in fact, African Tipsy come kana yona is for the people. So come. I don't wanna say come one, come all. You gotta such a rikish. And let's cover expensive ape ya. Le tura ka mga ka gona mo na sa ku sure problem mo kae.
ka ona leno ba re le chipile ka kwa Shane fela mara one be le ale a tura shem ro bolela la motho already o sa re nyaka chalete o die mara o bolela a re bolele o nyaka chalete a ro tla ka outfit ya re ai fitli le mo ya ibija a o re a gopela tle a re benfe No, na o moso taba di outfit ka re bona ga metša re nyaka di out hands a kere ka ba ke di outfit gana e fita small ba re ka di out hands o ba tsene ga botse ka maoto a kere ba le di outfit tšela di a re kgone go di afforda nna re a afforda di out hands so le te ka di out hands tša lena re kgone go bona go taga so but now the main point ke gore we need women that bone gore ba ke mahaslara bone gore ba lwela ba lwela mpilo ba tshwana le re na re alwa makutsumela a basadi so re gopela makutsumela a basadi ba re check mo our email and then re kgone bona go direga eng so re go latelela mo neng gona goba go tle mo nna re neng gona it's two ways so re gopela makutsumela a basadi ba go rekiša ntho engwe le engwe ya go rekišega spatšhe maboya eng kao fela kong re kgone go bona go direga eng so please subscribe to our YouTube channel re gona mo TikTok re gona mo Facebook re gona mo Instagram re gona mo le gana mo re neng gona re gona Anyway guys, le nna ke gona I know what le yena o gona yo le yena no o gona so le nna ke tlo phela ke le gona I tsamaya so re gona ka mo le yena o gona behind the scene re ta bonana le a tseba mo se re gona mo le gona mo connect re gona re ke mmušo mothata chepi re ke ngane mothata chepi le se ka bolela ka motho wa chepi a kgonne go reka 24 ya castle la ka ba mo fa sekipo a re sona chepi ka se wa sona sa Springbok le sengwe le caliber so sa gane bja tša re tseborona se ke sa se le bolela kang ga botsotsi a di gore ke yena chepi awa bagala ga no diragala ka nna se just komota chepi na go sa kwishisha mmušo mothata chepi ka mokgorelo ka ona tse Gucci dide stainyana ore o chepile mo ka se hey guys o rekile time 50 rata ba mo fa sport next time guys awa bagala na go sa tseba e mongwe betše dipera a wina sport sa top bet ga se sona sa wina anti se wa like black mara se black o dira no kala king se a ke tse ba go le black mara besides sona ka sona kala sona king original kala sona ka bara ka wina time Danko means thank you guys for watching. Until next time, which is your tomorrow. PHB Mandela made the top. Looking at the star guy, bona catwella. Muruti shimolo kasi pedi catella. Se fago city late, ipina di anwella.